Hallelujah, hallelujah. Namshota vitora matimba ra Yesu. Aya eridweni ra Xikwembu. Namuntlha hi ya ku dyondzeni dyondzo yin'wana leyi vanhu va ku tala va chavaku ku yi twa. But at the end of the day, hi yona ntiyiso leyi nga ta ya va xikhiya xa ku va hi nghena eka mfumo wa matilo. Eka Matthew 13 kusukela ka verse 24, nhlokomhaka yi ku xifaniso xa mfava ensin'wini ya maxalana, Yesu a vekela xifaniso xin'wana a ku mfumo wa matilo wu fana ni munhu loyi a byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena, kambe loko vanhu va etlele kutani lawa yena a ta byala mfava exikarhi ka maxalana, kutani a ti fambela. Kute loko maxalana ma tlhavile ni ku endla nkhava, na wona mfava wu vonaka, malandza ya n'wini wa muti ma ta ma ku ka yena, hosi a hi ku u byarile mbewu leyinene ensin'wini ya wena, xana mfava lowu wu pfa kwihi ke? A ku ka vona i ku endla ka nala. Malandza ma ku ka yena, xana u lava leswaku hi ya tsuvula mfava ke? A ku e-e, loko mi ya tsuvula mfava kumbe xana mi nga tshuka mi tsuvule na wona maxalana, swi tshikeni swi kula swin'we ku kondza ku fika ka nkarhi wa ku tshovela. Hi kona ndzi nga ta ku eka vatshoveri, rhangani hi mfava mi tsuvula, mi wu boha hi tinyandza, mi ta wu hisa kumbe xana mi ma endlela exihlathini xa mina. Haleluya. Loko hi karhi hi yingisela laha hi nga hlaya kona, hi ya dyondzisiwa hi mfava. Rito ra Xikwembu loko mubyali a byale maxalana a ku lo ntlha ku ri xikarhi ka siku, mara exikarhi ka vusiku ku tile nala wa yena loyi a lwisanaka na yena, a fika a byala mfava exikarhi ka maxalana. Kute loko vadyondzisi va yena va sungula ku vutisa ku ri xana wehe mubyari u lo byala na mfava exikarhi ka maxalana ke? A ku e-e, i ku endla ka nala, mara swi tshikeni swi kula swin'we mi nga tsuvuli, hikuva hi siku ra ku tshovela ni ta endla leswaku mfava mi wu tsuvula, mi wu boha, mi wu hisa. Se loko hi ya hlaya eka 36 yi ri kutani Yesu a suka entshungwini a ya nghena endlwini, vadyondzisi wa yena va ta ka yena va ku hi hlamusele xifaniso xa mfava wa le sin'wini. A va hlamula a ku loyi a byaleke mbewu leyinene i n'wana wa munhu, nsimu i misava, mbewu leyinene i vana va mfumo, mfava i vana va lowo biha, nala la byaleke mfava i diavolosi. Ku tshovela i ku hela ka minkarhi, vatshoveri vona i tintsumi, ku kotisa loko mfava wu tsavuriwa wu ya hisiwa endzilweni. Swi ta va tano eku heleni ka minkarhi, n'wana wa munhu u ta rhuma tintsumi ta yena ti ta humesela ehandle mfumo wa yena. Vakhunguvanyisi hinkwavo ni lava endlaka leswo biha va ta cukumeta endleleni, ti ta va cukumeta ekheleni ra ndzilo, laha minkosi yi nga ta va kona ni ku getsela ka meno. Enkarhini wolowo lava lulama va ta hatima ku kotisa dyambu emfun'weni wa tatana wa vona. Lava nga ni tindleve a va yingise. Thus says the word of the Lord. Rito ra Xikwembu ri vula swona riri, loyi a nga na tindleve a yingise, hikuva mubyali lonene i hosi Yesu. U byale maxalana emisaveni ya yena, u byale vanhu lavanene. Marito ra Xikwembu ko tlhela ri hlamusela riri mudyondzi nala wa yena mubyari loyi u tile exikarhi ka vusiku, a nga ti eku vonakeni mara a ta exinyamini, hi ku makungu ya yena a ri lama ya xinyama, makungu ya yena a ri ya mfumo wa munyama, a ya byala mfava exikarhi ka maxalana. This is what the word of God tells us. Eku exikarhini ka process yeliya, hosi Yesu loko va karhi va n'wi vutisa tintsumi ku i ri malandza ya yena a ku ri tintsumi, loko ti karhi ti vutisa ti ku a hi ku u byale mbewu leyinene, xana hi nga yi tsuvula maxalana mfava lwa na? Hosi Yesu a ku no, swi tshikeni swi kula swin'we i ku endla ka nala, but in the end times it shall be revealed. Hi ku ni ta humesa mfava wu ya bohiwa wu ya hisiwa, ivi maxalana na wona ya ta huma ya hatima ku kotisa dyambu emahlweni ka xikandza xa tata wa vona. Leswi vulaka leswaku na hina loko hi byariwile laha misaveni hi byariwe hosi Yesu u hi vekile tanihi maxalana, but because the enemy tiplan ta yena is to kill, destroy and steal, u busy vusiku na nhlikani u byala mfava leswaku misava leyi onhaka. Mara rito ra Xikwembu ri ri nkarhi wa makumu hi ta hi ya separatiwa, lava va nga mfava va va mfava, lava nga maxalana wa maxalana. Same as in Matthew 25, those 10 girls, a ku ri na 5 lava va ri wise, a ku ri na 5 lava a va nga
ri prepared. Rito ra Xikwembu lavaya a va ri prepared, a va ri na timboni ta voho na mafurha ya timboni, lava van'wana a va etlele. That's what the Bible says. As we're going down, rito ra Xikwembu loko va karhi va swi vonisa sweswo, loko siku na nkarhi mhala yi nga biwa muteki a fika, va sungula ku kombela mafurha eka vanhwanyana lava van'wanyana. Va ku yini ka vo, va ku no, mafurha lama ya nga tshuka helela ndleleni, famba mi ya xava. On their way ya ku xava, muteki a sala pfula timbati ku nghena lava a va ri prepared. Here's what we find out in the word of the Lord. Hi kuma leswaku lavaya loko se va vuya va kume timbati ti pfariwile. Loko va gongondza va twa muteki a ku ka vona a ku ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina a ndzi mi tivanga. Swi fana na wona mfava lowu a byariwa exikarhi ka vusiku, loko hosi Yesu a karhi a hlamusela endzeni ka rito ra yena. I remember this a ku va xifaniso xa mfava, but in a way ya ku hlamusela leswaku a byale maxalana, mara nala a ta xikarhi ka vusiku a fika a byala mfava. Leswi vulaka leswaku na kwala misaveni leyi hanyaka yona ku na vanhu lava Xikwembu xi ngo lo va tisa hi vanhu ku va ta tirha ntirho wa xoho, but then hi ku nala u le ka mission a fika a byala mfava. Vanhu lava namuntlha they are pretending to be in the house of God, they are pretending to be working for God. Van'wani va vo ivile na ku titwa a va titwi hi mhaka yini, i mfava lowu nga byariwa hi nala, mara hi nkarhi wa makumu they will be separated from the good, vanhu lava va nga hlawuriwa hi Xikwembu, lava Xikwembu xi nga va veka ku va va tirha ntirho wa xoho, va tlhela va xi tshembekela, va tlhela va nga pfumeli ku attackiwa hi nala. Rito ra Xikwembu hi nkarhi wa makumu va ta va hlawuriwa, va ya hatima ku kotisa dyambu exikandzeni xa muvumbi. Mara lavaya a va ri mfava va ta va hisiwa, va ya va ya cheriwa laha ku nga na ku getsela ka meno, laha ku nga ta va ku ri na mikosi. Hi leswi rito ra Xikwembu ri vulaka so, leswi vulaka swa ku loko hi karhi hi hanya, let us be careful, let us know how to differentiate between the plans of the kingdom of darkness na tiplan ta Xikwembu. A hi yeni swin'we eka Matthew 25:24 before ya hlaya 25, ntainene hi hlaya kusuka na n'wina eka verse 3. Kute loko a tshamile entshaveni ya mitlhwari, vadyondzisiwa va ku ka yena va ta eka yena etlhelweni va ku, hi byele xana timhaka leti ti ya humelela rini xana ka ta xikombiso xa ku vuya ka wena ni xa ku hela ka minkarhi xi ta va xihi ke? Yesu a va hlamula a ku, ti voneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa hi munhu, hikuva lavo tala va ta hi vito ra mina, un'wana na un'wana a ku hi mina Mesaya, kutani va ta xisa lavo tala. Mi ta twa huwa ya tinyimpi ni mahungundlela ya tinyimpi. Ti voneleni leswaku mi nga tshukisiwi, hikuva sweswo swi fanele ku humelela, kambe hi wona makumu. Tiko rin'wana ri ta pfukela tiko rin'wana, mfumo wun'wana wu ta lwa na mfumo wun'wana, ku ta va ni tindlala ni ku tsekatseka ka misava ematlhelweni yo tala. Swilo leswi hinkwaswo i ku sungula ka mahlongulo. Enkarhini wolowo va ta mi nyiketa eku xanisiweni, va mi dlaya, mi ta vengiwa hi vanhu va matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina. Kutani lavo tala va ta khunguvanyeka, va ta hehlana va vengana, ku ta humelela vuprofeta va mavunwa lavo tala, va ta xisa vanhu lavo tala. Kutani rirhandzu ra lavo tala ri ta sungula ku titimela, hikuva ku homboloka ku ta va ku andzile. Kambe loyi a tiyiselaka ku fika makumu hi yena la nga ta ponisiwa. Kutani evhangeli leya mfumo yi ta twarisiwa emisaveni hinkwayo, leswaku mi ya vambhoni eka vanhu va matiko hinkwawo, kutani hi kona makumu ma nga ta fika. Leswi vulaka leswaku it will not be simple ku va hi ya vona mfumo wa matilo, because a lot is happening. And sweswi swi vulaka hi rito ra Xikwembu, already some of the things are happening. Swa ku matiko ya ta lwa ni matiko man'wana, it is something that we are seeing, but van'wana we are still in denial of repentance, we are still in denial of accepting our Lord Jesus. Hi sungula ku questiona, hi sungula ku performa mintirho ya la misaveni, forgetting that we are in the end times. Hi ta ya hlawuriwa ku fana loko mubyari a hlawula mfava exikarhi ka maxalana, a swi hambanyisa, a teka maxalana a ma tshovela kahle ku ya leswi ya faneke ya va hi xiswona. Remember, no one knows the date and time, mara hikokwalaho ka ku va hi landzelela our life manual, which is the Bible, na ku va hi landzelerisa leswi Xikwembu xi vulaka swona, we will be able to know as na sweswi hi va ku karhi hi swi vona, it is now happening. Therefore let us repent
and seek the kingdom of God, because hi le nkarhini wa makumu hi nga pfumeli ku wela ka mfava lowu nga byariwa hi nala emisaveni, hikuva na hina hi ta ya ku getseleni ka meno. Believe me, it is not nice there, but then lava va nga hanyiki hi ntiyiso mahlweni ka xikwembu xi ta swi endla leswaku va ya va defile ka mahlweni ka nala va ya tshwa. Let us look at verse 29 ya Matthew 24. Kan'we loko nhlomulo wa minkarhi yaleyo wu ta va wu herile, dyambu ri ta hundzuka ntima ni n'weti wu nga ha voningi, tinyeleti ti ta wa hi le tilweni ni leswa matimba swa le matilweni swi ta dzinginisiwa. Hi kona xikombiso xa n'wana wa munhu xi nga ta vonaka etilweni. Vanhu va tinxaka hinkwato ta misava va ta ba nkosi, kutani va vona n'wana wa munhu emapapeni ya le tilweni hi matimba ni ku kwetsima lokukulu. So let us be aware that all this will be happening. One thing that we need to know i ku va hi va careful, because eka nkarhi lowu nga le ka wona there are people who are pretending to be the servants of God. You need to have discernment spirit ku va u kota ku twa, ku va u kota ku vona, ku va u kota ku sense if you are in the right space or in the right place. You need discernment spirit to know if you are on the right track with God, because sometimes we endla shilo you can't even feel it deep inside that this is wrong. You are under an attack of the evil one. Mara loko u va na discernment spirit, loko u ri na ku twisisa swilo swa Xikwembu, loko u ri na rito ndzeni ka wena, you will be able to detect ku ri leswi swi endlaka it is out of the will of the Lord. Let us repent. Let us be in the presence of God day in day out. Unga fani na munhu loyi a nge loko a tshamile a va na masayiti mambirhi. Swi fana na xikombiso xa loko munhu a kwatile akume ndahlula vukreste ni veka hansi. That is what happens when the devil is trying to attack you. Learn how to overcome the plans of the devil. Leswaku u ta va munhu lonene mahlweni ka Xikwembu, u ta va mashala na matshan'wini ya mfava lowu nga byariwa hi nala. Rito ra Xikwembu nala u ye a ya byala exikarhi ka vusiku endzeni ka xinyami a endla swa munyama, hi ku ti-plan ta yena to kill, steal and destroy. That is what the enemy is doing. But then stand still, hi ku rito ra Xikwembu ri lo a nga ta tiyisela hi ye a nga ta vona mfumo wa matilo, hi ku swilo leswi swi nge olovi, endlela ya ku nghena tilweni a yi olovi. It only takes ku va we I swi tiva swa ku u yimela tilo. And remember, as a child of God who is truly serving the Lord, it will not be simple for you. Xin'wana na xin'wana lexi u nga ta xi endla xin'wana swi nge olovi, hikuva you are carrying something very deep inside of you. But be still and know that He is God. Be still and be in the presence of the Lord, hikuva hi nkarhi wa makumu rito ra Xikwembu eka Revelations 20 ri ri ni vona vafi lavatsongo na lavakulu va yima emahlweni ka xiluvelo, meaning that it does not matter ku ri unkulu kumbe untsongo. You will also be convicted of your ways emisaveni, because that is what God is saying. And remember, rito ra Xikwembu a ri tlhela ri nga hetisekangi in Isaiah 55 verse 11. So let us be aware that hi le misaveni but we hanyela ku ya vona mfumo wa matilo. We need to overcome the things of the world so that we can be able to see the presence of the Lord in our lives. Be blessed. Let us repent and be still and know that He is God. No matter how hard things are, let us be still in the presence of the Lord. Hi nga tshuki hi humesiwile etintsweleni ta Xikwembu hikuva hi vona swilo swa la misaveni, because our life doesn't end here. We are in a mission of seeing our Lord and Savior. Let us be consistent. Thank you and amen. Be blessed in the name of the Lord. Amen.